Ngabe litshona njani Mahlabezulu ngiyakholwa ukubana ngilifumana likahle sivele singene edabeni lwethu lwalamhlanje umnumzana Chiwenga yena owayephethe ibustho njalo onguye ke owenza umnumzana Mnangagwa waba ngupresident kwela seZimbabwe use vele waveza enye intshumayelo esabalale kuyo yonke ke indawo sikhangela ke enkundleni zokuxhumana lapha bekhuluma ngenkosi uHezekiah yena owayefuna ke ukuthi engezelelwe iminyaka yakhe ngoNkulunkulu ethi ke loba uNkulunkulu wamgezelela iminyaka yakhe kodwa ke ayisabanga mihle iminyaka yakhe eyangezelelwa lokho sokuvezwe ngabantu abanengi njengenkulumo ebigwegwa umnumzana Emmerson Tambutso Mnangagwa embonisa jikelele ukuthi lento yakhe yokuthi aqhubeke ebusa ilizwe nganeno kwesisekelo sombuso welizwe njalo afune ukuguqula isisekelo sombuso kuyaveza sobala ukuthi umnumzana Chiwenga uyayiphikisa lento eyenziwa ngumnumzana Emmerson Tambutso Mnangagwa singayikude ngokuchwayisisa ke lolu daba ngizacela ukuthi silalele ivideo. Say my case. Noda kupayana indaniso wa Hezekiah akatoka majuta kwenguva yakareba akaita mambo ane mukurumbira akazoona iye asingafanira kufa achifanira kutonga majuta nekusingaperi so Mwari akapinda chirwere maari ndokubva arwara achida kuona kuti umwe munhu akadindika iro nobva atuma Isaya muprofita wake zvikachinotaurira muranda wangu Hezekiah kuti aronge zvemusha wake nekukasira nguva yake yakwana ndakuda kumutora hapo Hezekiah wakaenda kumadziro emba yeumambo ndokutanga kurova madziro imi muri Mwari akaita sei hakuna umwe mambo akatonga vanhu ava kudarika ini ndini ndogona hakuna umwe futi achakwanisa kuvatonga kunze kwangu akazhambarara akafunga achabuda musodzero Jehovha wakati ndobva wadzokera futi kuna Isaya zvikanzi iwe dzokera kubenzi rangu riya unoritaurira kuti ndanzwa kuchema kwaro saka ndichariwedzera makore magumi nemashanu chimupai poriji yemaonde adye kuti apore shasha nobva yapora akasimaira nobva yasvikawo but Mwari aiziva zvakanga zviri kuuya kwakauya hondo yaNebhukazi vasori iye manje nekuzungaira kuya ndokuchienda ndokubva anotaridza apuhwa ndokuigirwa zvipo ndobva achienda zvikanzi hande ndokurakidza pane arika yose tisingakundwe ndokunoratidza arika avaya ndokudya avo ndokubva wati asita kudzokera kwedu ndokuzoya nehondo svinu yaasina kupedza haana kwaaita kana mwedzi mitatu hatina mbonzwa payakanyorwa mubhaibheri akazopedza 15 years ari pasi mujera Mwari akamutorera 15 years akamupa asi akanga ari pai
Kuyacaca ke ngemva kokulalela ivideo le ukuthi uChiwenga kulesi sikhathi ke uvele wabhekana lo Mnangagwa Manqama wamtshela indaba zakhe zagcwala. Esikukhangele kusenzakala eZimbabwe manje ukuthi umnumzana Mnangagwa ufuna ukwengeza iminyaka yakhe ephethe ilizwe laseZimbabwe nganeno kwesisekelo ke sombuso esikubiza ukuthi ngesilungu i-constitution. uChiwenga utheke esevezele inkulumo abasekela umnumzana Mnangagwa ukugoqela ke uKandishaya yena ke onguskomishi ku province yaseHarare uvele waphendula umnumzana Chiwenga lapho athe emphendula wathi uChiwenga ungumsekeli kamongameli ngenxa kaMnangagwa njalo uma umbuso kaMnangagwa uphela kusho ukuthi ke yena uzobe swakhohlakala kuZulu waseZimbabwe njalo uzobe sekhutshiwe esengasekho kumbali yepolitiki yaseZimbabwe. Ephendula ke intshumayelo evezwe ngumnumzana Chiwenga naye ubegwegwa ke ubengakhulumi Manqama ubesebenzisa ke lesi sifundo seBhayibheli esisetshenziswe ngumnumzana Chiwenga. Kukanti ke akusuye yedwa uKandishaya ophendule lempendulo. Omunye oyiphendulileyo ngumnumzana Themba Mliswa. uThemba Mliswa othe uChiwenga ngokukhuluma lawo mazwi kumnumzana Emerson Tambutso Mnangagwa utshengisele ukumdelela njalo esithi kuba ubenguye njengoba ekhanya ephikisana ke leZANU PF bekumele ukuthi avele ashishiye isihlalo sakhe sokuba ngumsekeli kamongameli aphikisane lo Mnangagwa ngebandla lakhe elingaphandle kweZANU PF. Njalo ke uThemba Mliswa uthe uMnangagwa kumele akuphakamele ke lokho angavumi ukudelelwa. Zonke lezi inkulumo ziyatshengisa ke ukuthi imbiza iya ivuthwa ikakhulu ekutheni ngubani ozophatha iZANU PF phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga. Kuyacaca ke ukuthi akukho kahle phakathi kwalabo bobabili kunzima kakhulukazi osokungadala ke impi enkulu ikakhulu kulamalanga alandelayo. Sikhangelele ukuthi sibone ukuthi ngemva kokutshelwa zigcwale uMnangagwa yena uzophendula kanjani Manqama. Siyananzelela ukuthi sephendulile ngokusebenzisa abantu abanjengabo Themba Mliswa ngokusebenzisa abantu abanjengabo Taurayi Kandishaya kodwa ke lokho akukaze kusebenze kumnumzana Chiwenga. Engabe ezothatha inyathelo lokuthi amphuce ke ukuba ngumsekeli wakhe kumbe ke njengoba besizwile emalangeni ukuthi kulemizamo yokuthi ke amesule emhlabeni umnumzana Chiwenga. Angabe konke lokho esazokukhangelisisa ludaba esilubhekileyo ke lapho ke kubangiswana kuZANU PF ukuthi ngubani ozophatha phakathi kukaChiwenga lo Mnangagwa. Bakwethu ake ngibonge ngokunikeza ke indlebe. Uma uqala ukubukela lolu hlelo ngiyacela ukuthi ke upress ibutton usubscribe ukwenzela ukuthi ke usibukele kwelizayo mase kuphawulela indaba zakho ezimnandi. Lo olifundela indaba ngowena uHloniphani Ncube. Ake ngivalelise bakwethu. Ngiyabonga. Uthando lwakhe salubona nthini, wanikela ngendodana yakhe, wavebula welesono.
zethu